icyo tuvuga cyo habaye umuriro nyuma y'uko habayeho ibitero by'indege zavuye ku kibuga cya Melchior Ndadaye Burundi kikaza kurasa mu gace kanzibira hagapfa abaturage abandi bagakomereka. Ibyo twarabivuze mu makuru yacu y'ejo twabagejejeho. Ndakubwiza ukuri ko M23 n'amadubu byabaye nkaho ari ukujya gukoza agati mu ntozi. Ndakubwira ukuri yuko byabaye ngombwa kubera uburakare bwinshi bajijishije bakora deployment kuri muri Mwenga basa nk'abayigota nabo bafite targets yo kugaba ibitero hariya hano tuvuga hano muri Nzovu. Iyi Nzovu rero abatwumva bumve ntabwo ari agace cy'indege nkuko twavuga ngo ikibuga cy'indege cya Nzibira. Aha rero iki kibuga ni ikibuga cy'indege cya Nzovu kiherereye mu gace kitwa Kingurube. Aha rero Kingurube aka gace kangaka gaturanye n'agace kitwa Mukombo na Muta. Aha rero tuvuga Mukombo na Muta ahangaha muri na Kigurube haherereyemo icyo kibuga cy'indege tukubwira cya Nzovu. Aho niho directement hari umuhanda ukomeza ujya mu mujyi wa Shabunda. Ni ukuvuga ngo kugera mu mujyi wa Shabunda hasigaye agace gatoya mu minsi mike turaba twumva ngo na Shabunda yabaye tombuti. Byagenze gute rero bwana munyamakuru? Aho ngaho rero bishatse kuvuga gute rero? Ni ukuvuga ngo muri ako gace muri icyo kibuga cy'indege aho ngaho Shabunda hari indege za Sukhoi na helicopter na za drone zari ziri aho ngaho ku kibuga cy'Ishabunda. Aho rero Shabunda bari nyuma y'uko Nzibira ifatwa byabaye ngombwa ko FARDC na coalition yabo irimo abarundi wazalendo n'abandi bacanshuro bafata ingamba zo kuvuga bati mureke dufate izi ndege tuzijyane muri iki kibuga cya Nzovu. Muri uko rero gufata uwo mugambi wo kujyana icyo kibuga izo ndege ku kibuga cya Nzovu, kumbe M23 n'amadubu bari bamaze gukandagira ku makuru, kuko nibyo nababwiye ngo iperereza n'intwaro ya mbere ku rugamba. Rero bari bamaze gukandagira kuri ayo makuru bayafite. Ubwo rero icyabaye nikiye bazanye izo ndege helicopters, bazana Sukhoi, nuze drone bazishyira kuri icyo kibuga. Icyabaye rero nuko ingabo za M23 n'amadubu babaguye gitumo kuri icyo kibuga cy'indege, babakubita surprise, barabatatanya. Ubu turi kuvugana kuri icyo kibuga cy'indege hafatiwe indege zo mu bwoko bwa helicopters na Sukhoi ndetse na drone 3 zari ziri aho ngaho tayari ikibuga cya Nzovu Chombe. Ubu icyo bahise bakora kugira ngo babashe guprotectinga icyo kibuga nuko byabaye ngombwa yuko bahise barwana intambara y'amagasa kugira ngo bajye gufata kano gace hano. Bahise bafata naho habaye Tombe, hano Mukombo na Muta habaye Tombe. Ubirumvikana yuko Nzibira ntikiri mu amakuru none agezweho ubu ngubu ni ikibuga cy'indege cya Nzovu giherereye mu gace ka Kigurube bwana munyamakuru. Mu 23 mu bitero by'inkuba nyuma yuko igabwaho ibitero na zino kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, kandi bikanavugwa neza ko nacyo bwacyo kiri gushakirwa umuti. Noneho yagiye kwimatatura nk'uko tubibabwiye, mu by'ukuri byarangiye ikoze umusiri hano mu barwanyi ba FARDC ndetse na coalition. Binaravugwa neza ko hari abasirikari benshi bagiye barahashirira kugira ngo kino kibuga cy'indege cya Nzovu gifatwe, kandi bikanavugwa neza ko n'abacyancuro bari imbere ku rugamba batagize icyo bakora nyuma yuko bari kwitegura ko kino kibuga cy'indege cya Nzovu cyazabafasha kugaba ibitero by'umwihariko by'amadrone cyangwa se by'indege. Ariko izo ndege ziri mu maboko y'amadubu twirwaneho ndetse na 23. Bwana Ngoga, update zirakomeje. Tugiye kujya muri kano gace by'umwihariko biri kugaragara neza ko mu by'ukuri wazalendo hano wazalendo zakoze umusirira FARDC by'umwihariko ni hano muri Rudubero, n'ubundi M23 hano mu gace ka Ruhunga nako biravugwa neza ko gaherereye by'umwihariko gaturanye na kano gace bita ndetse na Kitambiro. Byamaze kugaragara ko na 23 yagize Tombe. Bihagaze bite 23 ko yarakaye nyuma yuko urundi biri gukomeza kugenda bigaba ibitero? Ese tuno duce two twafashwe na 23 duhagaze dute?
murakoze cyane. Nyuma y'uko tubagaragariza ibyabaye aho ngaho muri Walungu ku kibuga cy'indege cya Nzovu cyafashwe muri ako gace ka Kingurube no muri utwo duce twa Mukombo na Muta, ubwo mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho ingabo za FARDC na koalisiyo yabo, abapfuye, abakomeretse n'abafashwe, kuko mu makuru nuko kuri icyo kibuga cy'indege cyakubiswe surprise kiriho abarundi aribo bari ku mirongo y'imbere. Ndakubwiza ukuri turaza kumenya amakuru y'u Burundi, noneho neva simbizi, noneho menya ari bufate gahunda zo kwiyahura. Dukomeje muri Rubero. Urakoze bwana munyamakuru. M23 ashize twabagaragarizaga yuko bari bakiri mu bintu bijyanye na deployment. Izo deployment twagiye tuzivuga mu buryo butandukanye kandi abakunzi bacu bazikurikiranye neza. Noneho rero icyo dushaka kuvuga ni iki rero ahangaha rero muri aka gace ka Ruhunga. Aha gace ka Ruhunga rero M23 yabonye ko ariko gace gakomeye cyane, mbese nta kintu bashobora kugeraho ngo kiba operation yo gufata mpesi yose, mbese no kugana Butembo bishobore kuba byakunda. Ni muri urwo rwego rero ndakubwiza ukuri yuko FR na M23 yaje muri aka gace iravuga iti none tugiye kugafatira agenda irakubita, kuko bari baragafasha gace ariko bataragafata kose. Ubu rero ejo agace kose ka Ruhunga karaye gafashwe kose, kabaye tombe. Aka gace rero niko rero nkuko babisubiragamo, aka na gace gaturanye na Bikara na Kitambiro. Niyo ya masuku twavugaga yuko agana muri Kipese, kandi Kipese rero nayo ntabwo bari barifite M23 n'amadubu, ntabwo bari barifite yose, bari bafite igice kimwe ariko bataragera Kipese muri centre. So rero iyi ntambara rero yabafashije kugira ngo Kipese bayegukane yose. Ubu turi kuvuga Kipese yose mu masaha ari imbere turumva iri mu maboko ya M23 bwana munyamakuru. Rero mu majyepfo bagabye ibitero bikomeye cyane hano mu misozi ikikije Mpeti. Biravugwa neza ko kano gace ka Mpeti kari kuberamo imirwano bikomeye cyane, biri kuvugwa neza ko koalisiyo ihari noneho yo yaba yasizwe, bikanavugwa neza ko igizwe n'abacyancuro aba FDLR ndetse n'abasirikari b'abarundi, aho ahanini abazarendo batari ku mirongo y'urugamba cyangwa se abahari atari benshi cyane. Bikavugwa ko hano mu gace ka Mpeti koalisiyo yahagabye ibitero, ariko kandi mu by'ukuri twebwe tuba dukeneye updates zo kugira ngo mu by'ukuri tugezeho abadukurikirana amakuru ari update kandi duhagazeho. Bwana Ngoga, kano gace ka Mpeti bihagaze bite ko FARDC ndi kubona kiri kwigamba ko yabahagabye ibitero kandi kafata? Ese byabihagaze gute hano muri Mpeti? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nuko turi buze kubisubiramo ku itangazo rya M23. Ndakubwiza ukuri yuko uko M23 yitegura, tujye tureka santima tuvuge amakuru uko ahagaze mu mpande zombi, nibwo bunyamakuru bw'ubunyamwuga. So rero na FARDC nayo ifatanije na Wazalendo, ifatanije n'abarundi, ifatanije na FDLR, ibyo birumvikana neza ko aho ngaho n'abacyanshuro muri Mpeti barimo bavuye mu mujyi wa Walikari, abaje gukambika wa General Masunzu aba amabwiriza. Ndakubwiza ukuri yuko ako gace ka uwo mujyi wa Mpeti uwo nguwo niho bahise baza kwitegura. Muri iyo myiteguro yabo rero bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri nabo ntago bakoze ikintu bita kwa advancinga, ariko bakoze ikintu bita sharing. Sharing rero ni ukuvuga ngo barasha amakomfora mu dusozi dukikije Mpeti. Muri utwo dusozi yemwe byanageze n'igihe banasenya n'ikiraro gihuza Mpeti na Pinga. So rero aho ngaho Pinga rero bari nibyo navugaga aho rero hari izo ngabo cyangwa se coalition aho yari iherereye, aho niho barasiye bakora sharing, barasa aho ngaho mu dusozi dukikije aho ngaho muri Mpeti, babasha no gusenya n'icyo kiraro. Ni ikiraro gikomeye cyane cyabuzaga abaturage nkuko turi buze kubisubiramo. So rero uko niko byagenze, ariko nta gace na kamwe babashije gukuraho M23 ahubwo ubu turi kuvugana guhera nijoro
kugeza muri iki gitondo mu makuru yatugeragaho nuko utwo dusozi noneho turi gukorwa mu deployment ikomeye cyane kuko jewe reka mvuge mu mwanya umwe ko nimba hatarabayeho kurangara habayeho gutinda nuko mbere y'ibyo bitero by'ayo makompora nuko byari bizwi M23 yamaze kubona drone ebyiri zazengurutse muri Peti no muri utwo dusozi so rero impamvu ebyiri zaraje zirazenguruka ariko birangira zidatanze ikimenyetso cyo kurasa bivugwa neza ko izo drone zari z'abacyoncyura n'ingo izo drone zitari zibisasa ahubwo ari drone zikoranabuhanga ese ubundi bikanagaragara neza ko Peti M23 yashizemo sharing ishiramo ibigeranye na deployment yongera abasirikare ariko kandi ku ruhande rwa coalition bibakarusho dore ko biyongera ahanini kandi bakanavugwa neza ko bari bafite nayo makompora bakavuga neza ko bayatanga ko M23 yaba iriyo ndetse bakanafata n'imyanzuro yo gusenya ibiraro kugira ngo mu by'ukuri babone ukuntu bifungiranye cyangwa se babone ukuntu bafunga kugira ngo imodoka byayo mu 23 ntibizabona ahantu bica byinjira muri Peti ariko ibyo turabimenyereye barasenya M23 ikubaka bwana Ngoga navuga neza ko habaye uburangazi kuko izo ndege byaragaragaye ahanini binagaragara neza ko mu by'ukuri coalition iri kwategura ibitero binini kandi izo deployment zisanzwe zihaza ubundi situation ukurikije uko imeze hano Peti ihagaze gute kugeza kuri aka kanya urakoze cyane bwana munyamakuru icyo mubwira cyo noneho ibyagombaga gukosorwa ku ruhande rwacu nk'uko tubivuze byakosowe kuko amakuru yuko muri utwo dusozi na Peti nyirizina hamaze gukorwa deployment ikomeye kandi kiriya kiraro si ubwa mbere coalition igisenya ubu turi kuvugana ikiraro kirimo kirasanwa kuko kiriya kiraro ni kiraro cyane cyo kunyuzamo imodoka ziremereye za gisirikare za M23 n'amaduhu bwana munyamakuru ubwo rero cyo mubwira cyo icyo dutegereje ni umuriro ugiye kwaka kuko noneho na M23 itangiye gusheringa mpinga kugeza ubu ngubu sharing zirakomeje bwana munyamakuru nukuvuga ngo reka twinjirane neza muri aya makuru ari kuvugwa kandi mu by'ukuri ari update biravugwa ko 23 nyuma yuko bigaragaye neza ko aba FDLR bari bafite abagore babagemuriraga ibyo hano mu misozi bikavugwa neza ko aba FDLR bakoreshaga abagore babo basigaye muri buno mujyi hanini kugira ngo bagabe mu bitero ibisasu bakaza babyikoreye mu tudobo nk'amapfukire bikarangira mu by'ukuri habaye ibigendanye mu by'ukuri no kuba habaye iturika bikarangira 23 ikozi icyo bita umusiriga kuri amabandi muri gono mujyi wa Goma byamaze kugaragara neza ko uyu mujyi wa Goma wamaze kuba wakorwamo umukwabo na 23 ndetse neza ko haba aho umujyi wa Goma utangiriye yawe no mu nkengero zaho hose hakozwemo umukwabo ibi bikozwe nyuma yaho n'ubundi 23 ishizemo abapolisi kandi bikanavugwa neza ko abapolisi bagize akamaro kandi mu rwego rwo kugira ngo birukane coalition burundu cyangwa se byanagaragaye neza ko coalition ifite yari ifite umugambi wo kuzagabamo igitero ndetse igaturitsa abaturage nyuma yuko abaturage bagandukiye 23 ibyo bigendanye no kuba 23 yakozemo umutsiriga koramo amasuku byo bihagaze bite byatangiye muri amasaha ese n'ubungubu biracyakorwa bihagaze bite urakoze cyane bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo nuko gukora umukwabo mu mujyi wa Goma bimaze igihe babikora ariko hari hakiri ikibazo cya effectif ijyanye na polisi yari kiri nkeya ndetse n'ingabo zari zikiri muri deployment zikomeye cyane mu mirwano iyo hirya no hino hari abandi batarapasinga urumva rero nyuma yuko apasinze ingabo 10,000 ndakubwiza ukuri ko noneho kugeza kuri uyu munota habonetse reinforcement yo kurifosinga umujyi wa Goma kugira ngo ingabo zijye ku rugamba izindi zifashe polisi ariko na polisi igira uruhare rwayo mu gucunga uwo mujyi wa Goma so rero ibyo nenda kukubwira nuko iyi minsi ibiri hamaze iminsi harimo gukorwa umusako cyangwa se bagenda bakora umukwabo iyo mukwabo rero ikaba yaratangiye muri quartier Mapendo irakomeza mu mujyi wose wa Goma icyo gikorwa ntabwo cyari cyasoza kiracyakomeza so rero muri uwo mukwabo rero nibyo mubwira si mu mujyi wa Goma gusa no mu nkengero z'umujyi wa Goma habashijwe kugeza ejo hari hafashwe aba FRDC bari baragiye bambara bakuramo teni bicara mu baturage hanyuma nijoro bakajya guhungabanya umutekano hari hafashwe FRDC 31 ariko butuvugana imboni yanjye iri mu mujyi wa Goma imaze kumbwira yuko abandi 9 bafashwe hari kuri 3 lampe muri Katindo ubwo rero urumva ko bwana munyamakuru ubu ngubu turi kuvugana icyo gikorwa kirakomeje
kandi ntaho abo banzi b'amahoro bashobora gucikira M23 bwana munyamakuru. Reka twinjira muri diplomasi mu byukuri na makuru tukomeza kukugeza hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yutirwa tunakwibutsa ugeze bwa mbere hano ku uyu muyoboro gukora subscribe kugira ngo igihe cyose tugeze muri studio ujibona ibiganiro byacu ko twaba twamaze kugera muri studio. Bwana Ngoga, gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya mama 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihagaze bite ko biri kugaragara neza ko koalisiyo cyangwa se navuga Kisekedi yemeye gutanga imfungwa za 23 ariko kandi ku gitutu cy'amahanga bihagaze bite iyi gahunda baba bashyize mu murongo ngendwa y'ukuntu izakorwa no guhererekanya imfungwa ko biri kugaragara neza ko aricyo kibazo cya mbere kwikubitira 23 yagaragaje Doha ikakigaragaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ikomeje kugenda ikigaragazaho binyuze mu matangazo y'abayobozi ba 23 ndetse bikaba gukomeza kugaragara neza ko icyo gitekerezo cyari gishyigikiwe n'amahanga mu guhererekanya imfungwa ndetse no kugerageza kugana ku mahoro arambye. Iyi gahunda imeze ite? Izi mfungwa ko ravuze neza ko zirenga 700 bikagaragara neza ko bamwe bishwe abandi bakagenda mu byukuri n'abandi bakagenda bivugwa neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kinshasa yabashatse mu magereza hose ikababura. Izi mfungwa za 23 zirahari cyangwa se zarishwe? Ese ubundi iyi gahunda ugenda kuri diplomasi ndetse nuko biri kuvugwa bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Muri iki gikorwa cyo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 bwana munyamakuru yuko noneho cyahinduye isura kuko amahanga amaze kubona yuko Kisekedi ibyo kumutegereza ngo agire ibyo ashyira mu bikorwa atabihatiwe ko bitakunda. Ubu rero Trump n'abayobozi b'i Qatar muri Doha ndetse n'abayobozi ba Union Africaine ubu ndi kukubwira byabaye ngombwa yuko hashakwa itsinda rya Croix Rouge. Ubu turi kuvugana ryageze Kinshasa. Iryo tsinda rero rya Croix Rouge rero ryanatangiye inshingano bari gukora rero barimo bafite urutonde rwabo M23 700 basaba yuko bafungurwa bakagira n'urutonde rwabo guverinoma ya Kongo isaba yuko nabo bafungurwa. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri yuko Croix Rouge ni ukuvuga ngo irashyigikiwe bayiri inyuma mu buryo bwose bufata. Amahanga aravuga ati mugende mujye gushakisha aya makuru. Ubu rero turi kuvugana abo bantu izo mfungwa za M23 bari kuzisaka mu magereza naho bari hose kandi abo bantu bari kugenda baboneka banagaragara ndetse uretse ko ntahamya yuko ari bose ariko icyo gikorwa ntabwo leta ya Kinshasa yakwemera ko gikorwa byibuze abo bantu idashobora kuba yabagaragaza. So rero nuko nguko ahubwo ikibazo cy'inguto kiri bwana munyamakuru nahanga rero nyemerera aho ngaho rero abakunzi bacu badukurikirane neza ahantu rero mbona habereye ashobora kuzabera ikibazo gikomeye rero ni muri za mfungwa Kisekedi asaba yuko zifungurwa zafatiwe Goma na Bukavu. Aho ni wari ikibazo gikomeye cyane kubera iki rero izo mfungwa avuga niba abasirikare ba special force na police bagiye bohereza mu mirwano aho byarangiza bagafatwa bamwe bakiripotinga ku bushake bagafatwa amatekwa ariko muri ibyo bakiyemeza kwifatanya na M23. Aho rero niho hari ikibazo. Ese izo ngabo zagiye kwihuza na M23 zikaba trained zikingizwa ku mirongo y'urugamba, abo bazapuringishwa bavuge ngo bagiye guhabwa Kongo cyangwa se bizagenda gute? Aho ngaho rero byose bafashwe mu mirongo y'indere ku rugamba ahanini bivugwa neza ko ari aba FDLR benshi basaba kuba bataha, bamwe baratashe bashikirizwa leta y'u Rwanda nkuko twabibonye ku mupaka Igoma. Bamwe bari kuvuga bati mu by'ukuri duhunze imirwano twanabonye n'abasirikare ba Kinshasa bahungiye mu Rwanda ndetse binakomeza kugenda binagaragara neza ko ahanini kubyandanye n'abo basirikare mama 23 ntabwo yageze ifata abasirikare benshi hano imbere ku rugamba, ahubwo abagiye bagaragara ahanini kenshi cyane bagaragara neza ko bituye ku biganza by'aba 23 ndetse n'imfungwa mama 23 yari ifite yarazirekuye izirekurana n'iza Barundi ndetse n'abari bafashe imirongo imbere ku rugamba. Bamwe bavuga ko ari abanyarwanda bashaka gutaha mu Rwanda ahanini babandi bari muri mutwa FDLR bashyikirizwa
leta y'u Rwanda ndetse n'abacancuro bashyikirizwa amahanga. Kugeza kuri aka kanya nubwo leta ya Kongo ivuga neza ko M23 ifite abantu bayo, ntabo kuko abasirikare benshi bafashwe mu ntumwe imbere ku rugamba basubijwe leta ya Kinshasa nkuko n'ubundi byamaze kwemerwa i Doha, kuko bakimara gufata imwanzuro i Doha M23 yahise ishyira mu bikorwa ibyo bayitegeka, ariko birangira Kinshasa yo itabikoze. Bwana Ngoga, icyo ni ikibazo gikomeye kuba abasirikare ba M23 cyangwa se abapolisi barinda umutekano mu duce M23 genzura leta ya Kinshasa ibita ababo. Nyamara mu mfungwa zafashwe na Kinshasa zo zirafunzwe, nyinshi ziratotezwa uruhozo, kandi bikanavugwa neza ko abenshi bakomeje kugenda banicwa umunsi ku ko iyo situation iragoye, ni ingingo ihambaye cyane. Ubundi kubera iki Kinshasa ishingira ivuga ko M23 yabifite ibasirikare bayo cyangwa se yabifite ingabo cyangwa se imfungwa zayo? Bwana munyamakuru, ntabwo twakwirengagiza yuko na AFC ubwayo yatanze itangazo yuko hari ingabo za FARDC zihuje nabo ziripotinze nkuko na Wazalendo biripotinze. Muri rusange icyo kibazo reka tukirekere Croix Rouge nabo ku bushishozi bwabo bashingiye ku mategeko mpuzamahanga bazareba icyo bakora mu gukemura icyo kibazo. Mu ncamake niko nakubwira bwana munyamakuru. Tukiraho injira muri ritangazo ryamaze gusorwa kuri ku tariki ryasohowe ku tariki ya 28 ubwo mu byukuri ubwo Lawrence Kanyuka yagize icyo atangaza. Ese ritangazo ahanini rishingiye kuki ko biri kuvugwa neza ko iri tangazo ryasohotse ku tariki 28 byukuri ryamaze kugaragaza neza ko mu byukuri Lawrence Kanyuka hari ubutumwa yageneye imiryango mpuzamahanga, hari ubutumwa yageneye hari ubutumwa yageneye isi yose, hari ubutumwa yageneye abakurikirana cyangwa se abakomeje kugenda bakurikirana intambara yo kutaka bwa Kongo, hari ubutumwa yageneye abanyekongo, hari ubutumwa yageneye isi yose muri rusange. Ese ritangazo Bwana Ngoga ndakeka wari ufite imbere yawe rihagaze bite? Ese M23 yatangaje iki urinyuririyemo muri make muri rusange? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Mbere yuko tugeraho ngaho reka tubanze dusozereze muri Walikale deployment nshasha, kuko abakunzi bacu baheruka deployment twabagejejeho ku munsi w'ejo. Ubu rero mu rwego rwo amasuku amaze gukorwa, deployment zakozwe mu duce dutandukanye twa Walikale mu rwego rwo kujya gufata umujyi wa Pinga n'umujyi wa Kikweti ndetse bamanuka Walikale. So rero ahangaha nihuse cyane, hari uduce twabayemo disaster reinforcement y'ibikoresho n'ingabo zikomeye special force y'intare za Sarambwe hano mu gace ka Mukini, mu gace ka Milombo, mu gace ka Kamuli, mu gace ka Mbukulu, mu gace ka Mahimba, mu gace ka Ngambi, mu gace ka Mukoha, mu gace ka Misinga. Utwo duce twose nta yindi rendezvous ni ukujya gufata Pinga na Lukweti. Bwana munyamakuru, aho ngaho nasozereza aho ngaho.